izwi abawethu namandla ukuthetha ngalo ke Nkosi bonise ukweduka kwethu egameni elilodwa elika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu moyingcwele in Jesus mighty name. Thank you Lord. Hallelujah. Lukhangela kuwe mfana yeka vali olonwabile ngife ngithandaza otata sibulise omama bonke sibulise obhuti nosisi nabantwana abancinane elihle igama lenkosi yethu Yesu amen. Besibabulisa bonke abantu etendeni egameni lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Ake sithi amen ongathi ngcono kunalo wasetendeni. Sibulisa ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Hallelujah. Walaba sapana. Hallelujah. Pasulu wachasu pasulu. Andi wasapana panti. Pasulu wachasu pasulu. Andi wasapana panti. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Siyambulela ke kakhulu Thixo osincedileyo inyanga sigqibile ngoku. Uamen ukhona. Ake sithi izandla zethu. Ake sibone abantu abathi safika xa iqala lekente. Sisayihamba namhlanje. Baphakamisa izandla abantu abathi xa iqala nje osoluqala nandi lapho. Njengoba nangoku ndiselapha phambi izandla zakho nje uthisha. Ngegama taqala nayo letende. Oshaya izandla zakho kakhulu ngegama lenkosi yethu Yesu. Siyabonga kakhulu bathandekayo, siyabamkela bonke abantu. Ukhona ongabe uyafika namhlanje. Othi xa igqiba nje asibabethele izandla baqala ukufika namhlanje. Bakhona bazawungena kule nyanga. Abale nyanga yesibili. Amen ukhona. Besithi izandla zethu. Siyabonga kakhulu. Sibulela kakhulu Thixo osivulelela umnyango sasindisiwe izono zami sixolelwe uKristu namamkela waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Umntwana kaThixo ukusindiswa ukwenza ube umntwana kaThixo oxolelwe izono ophila emhlabeni engenaso isazela isibi athi xa ehamba athi kwazi uba kuba ndikafa ndingabheka phina igama lenkosi malibongwe. Xa somtholile uJesu kunendawo obheka kuyo mhla udlula kulo mhlaba. Malibongwe igama lenkosi. Cela ke sijobe izwi lenkosi ncwadi kaLuke chapter 19 verse number 10 wakhona incwadi yabase-Efese chapter 2 verse number 12 nabasiqala verse number 11 sifunde na 12. Sizawuqaba sithandaze uma ngisuka kuwona lo mhlaba odala izamba
Umangisuga Jesu ake sifundeke lencwadi kule Bhayibhile yami ngithanda kuyo ngoba ngizawuthetha ngale ndawo efundeka ngohlobo the Son of Man came to look for people who are far away from God. They are in danger, and I have come to save them. Ndithanda ke kule Bhayibhile ngoba ndifuna sithethe ngale ndlela le Bhayibhile echaza ngayo. Yazi ukuthi isiXhosa uverse number 10 chapter 19 kaloku ingangathi ayiyo leli iphethe. I, the Son of Man, came to look for people who are far away from God. They are in danger. They are in danger. And I have come to save them. Uthi Yesu mna njengonyana umuntu ndizokufuna abantu abakude noThixo. Uthi ke abo bantu basengozini. Ndizile ke ukuba ndihlangula abo bantu basengozini. Aba bantu bakude noThixo. Uthi kuYesu njengonyana womuntu ndizokukhangela not abantu abangaphandle enkonzweni, not abantu abasethaveni nje qha. Uthi ngizofuna abantu abakude noThixo, those who are far away from God, abangekho kufutshane noThixo. Uthi kuYesu ndizele abantu not abangakwazi ukuthandaza, not abangakhonziyo, kodwa ngizofuna abantu abakude abathi besezikhonzweni kodwa babe kude noThixo. Ngoba babini abantu abaqaqelene noThixo, babini abantu abangekho kufutshane uThixo. Abokuqala uzobathola esitathweni bengayifuni neqhawa, futhi bona bayazazi into yoba bade bathonga ngamagama bathi asimfuni bayinoThixo, bamthuke nokumthuka. They know, bayazi bona uba sikude noThixo, futhi abafuni nokuzihlanganisa kwanento ekuthiwa uthandazwa uThixo. Bayas-understanda ukuba thina sikude noThixo. Kube khona uhlobo lesibini lona oluthi lukufutshane lukhonza yena kodwa likude naye. Uthi uYesu ndizofuna bakude noThixo. Uthi abo bantu noba baphethe phandle beshumayela bekhonza kodwa bakude nje noThixo.
noThixo, they are in danger. Aba bantu bahleli phezu kwengozi. Uthi uYesu ninayo isolution. Ninaso isisombululo. Bizokufuna boba ukubasindisa bengekafiki babulawe yingozi. Bizokubashangula. Ndifuna sifunde le ncwadi yaba Efeso. Verse number chapter 2, verse number 11, no 12. Ndise kufuna bakude. Bakhona abantu abathi xa befika enkonzweni athi umuntu uThixo uba ndikathola ithuba loba kufutshane nje kumpostile, uba ndikathola ithuba nje loba kufutshane kumfundisi, uba ndikathola ithuba loba kufutshane nje kubantu abathize ababukeka ngathi banamandla esontweni, athi xa ike wabamba idasi yakho umpostile ahambe ngqile fathers athi ndayibamba idasi kampostile, bebengafikanga kuYesu. Abantu babo bedumisa besithi namhlanje bengidrayivela umpostile imoto yakhe, bengayazi intoba wonke umuntu okude noThixo, noma ngakufutshane nopresidenti, noma ngakufutshane nomprofethi wakhe, noma ngaba lo muntu angasondela kangakanani ebantwini, as long you are far away kuThixo wakho, you are in danger. Noma ngabe uyasumayela kodwa uyafila emoyeni wakho ukuthi wena you are not closer kuThixo, you live obubobuphila obubobi obuphilayo uphila umuntu ophile engozini. Uyesu ndizofuna bobantu, ndizofuna bobantu, zofuna abantu bazimela ngisho ecaweni, abantu bakhonza uThixo bekude naye, abantu bakhonza uThixo bephethe iBhayibhile, benikela bekhonza bephula yonke into efuna lisonto, bezamela bafutshane kubantu abathile ecaweni. Yawathu uyafunwa, ufuna bakufutshane nawe. They are engaged. Wasekosi bonke abantu abaphila bekude noThixo basekosi nanikhabaze ngoba banemoli noba ngaba banemali banemoto banemihle mihle bafunde kangakanani ngodokotela ziprofessor, kodwa if those people are far away from God, they are in danger. Asekosi namadoda aseparlament asengozini, abefundisi abangekho futshane noThixo basengozini. Le nto ayikhethi buso bamntu, ayinagama lakho. Masifunde incwadi yabaseFeso ekhawuleza, basengozini. Kodwa chapter 2 verse 11, kala kuyikhumbuleni imeko yenu imenyiwe namhlanje wokuza ku simenyiwe na wokuza kuJesu yena wokuza. Khona abantu abanenkangeleko ngathi bafikile kusimakade bakufuphi kanti bakude. Abo bantu abaphila bekude noThixo
basengozini. Noma bahlabelele ekhwayeni basengozini, noma bayashumayela basengozini. Abanye banamabandla kodwa bakude noThixo. They are in danger. Bakhona abantu abangasiboniba sisengozini. Bakhona abantu abangasaziba sisengozini. Nendlela esiphila ngayo isibeke ubomi bethu engozini. Bakhona abantu abafuna kuseni bayoklina benze yonke into afuna ecaweni, kodwa bakude noThixo. Uthi umbhali bonke abo bantu, uthi uJesu njengonyana womuntu, ndizofuna abo bantu abahlukene nobawo. Uthi uIsaya kayichaza athi sono sithintela uThixo, sehlukanisa umuntu noNkulunkulu. Le nto ibeka umuntu abesengozini. Uthi uYesu ulungile noma uMoses wazama ukwenza, wabakhipha abantu eGibhithe, kodwa kabasondezanga kuNkulunkulu. Igazi lebhoko nelegusha lalingenawo amandla wokusondeza abantu kumdali wabo. Njalo wafika isonete samenza umuntu wabalekana noSimakade, noma sesesontweni ekhonza igazi lebhokwe kangelibe namandla wokusondeza abantu kuThixo. Baphila besezingozini, baphila besihamba engozini. Uthi uYesu njengonyana owenziwa wangunyana womuntu, ngizile ndizokhangela ezinkonzweni, ndizokhangela kwaba bathi basindisiwe, ndizokhangela kwabasesirhokweni, ndizofuna eThaveni, ndifuna esiNyotweni, ndifuna kwabadayisa ngomzimba. Those who are far away from their Creator, ndizobahlangula. Haleluya. Ngoba abantu baphila ngozini yawathobona ndaba ukuthi xa unayo usondele kangakanani kowakwenzayo. Ngiyavuma igama lakho liyaziwa sontweni, nomprofethi uyalazi. Uthembekile sontweni lakho, undawone kulowo wakwenzayo. Ukukhangela abantu abangaqhawiyo, kukhangela abantu abakude, abantu abakude, abathandaza bekude, abakhonza bekude, abanikela bekude, abahlabelela bekude, abashumayela bekude. Baphilisa abantu bekude, bavusa imilwelo kodwa bona bakude, baprofeta abantu kodwa bona bakude. Ngoba abantu basengozini xa benokufa bafele engozini. Xa kunokwehlukana umphefumulo nenyama yehlukaniswe besengozini. Nkosi, thank you Lord, thank you Lord. Basengozini, baphila abantu engozini, bakhonza uThixo besengozini. God Almighty, Masibonge, masibonge, nomsa, simuthande yena, simuthande simukhonze, ngemehla ngemehla
isono xa singena e-Edeni, u-Adam nomdali wakhe babazintshaba. Ithi iBhayibhile uThixo engena uvula umlomo, u-Adam emveni koba edlile wabaleka wayochasha, wabalekana noNkulunkulu. Ngoba abantu basabalekana noThixo namhlanje. U-Adam akakhutshwanga emyezweni kodwa wazimela khona emyezweni. Baningi abantu abazimele phakathi ezinkonzweni, abafela bekhonza kodwa befe bekude noThixo. Abazange behlukana nenkonzo kodwa baphila besenkonzweni, behlukana nomdali wabo. Uthi umbhali wathi uThixo xa ifike emyezweni wefa. Hallelujah. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Adam, where are you? Undawoni Adam? Adam wathi, Nkosi, andikwazi ubhekana nawe ngoba isono siyamhluba umuntu. Ingubo uThixo bemnikeze yona, noma icawe ingakunikeza ingubo, ayikwazi ukukwembathisa icawe, kodwa isonto lembathisa umzimba womuntu. Umuntu akambathiswa icawe, akagqunywa ngamahlazo. Ihlazo lakho livela phansi kwempahla ongayigqokiswa ngabantu. Munye yedwa okwazi usondeza abantu, ababuyisela ingubo eyalahlekayo, uJesu igama lakhe. Uthi ngashile, ngashile ndizokufuna abantu abasengozini. Ayilishwa lokuphila kulo mhlaba ungazazi usengozini. Ayilishwa lokusonta zonke iSundays kanti ukude noSimakade. Ayilishwa lokuthenjwa kulo mhlaba kanti ukude noSimakade. Those who are far away from God, not ebantwini, not ecaweni, not kubefundisi, not kubapostile, abakude. Iwe bafela bathi umuntu azaziyo uba undawoni kuThixo nguwe. Ngokwenkangeleko sibonana sisondele sonke. Sondele sonke. Ibhathi zethu ziyasifanela, notayi bethu basifanela, namasuti ethu ayasifanela, kodwa sikude. Lizawukhala ixela, lizawukhala lona ixela. Oh, thank you Lord. Lizawukugqibela, le nto lizawumemeza, lizawukhumbuza abantu. Ikhona indoda yakhutshwa ukuze abantu bangafeli engozini, bangabulawa abantu ingozi. Bangafa abantu engozini. Sizonqanda ingozi, abantu bangafeli engozini. Bafeli. Ikhona icebo lokuba le moto ingema, ikhona icebo lokuba wena ungasinda kule ngozi. Yemadoda, ikhona icebo lokuba ungangafeli kule ngozi okuyo. Ikhona iwamsini, ikhona indlela yokuba ungafikanye nabantu. Yafu usengozini kodwa likhona ichance yokuba feli kule ngozi. Likhona ithuba, ukhona umnyango ovuliweyo, ungangafeli kule ngozi okuyo. Lo mnyango uvulela isela, lo mnyango uvulela umbulali, lo mnyango uvulela ijaji egweba abantu nayo isengozini. Lo mnyango uvulela ababe phambi kwejaji belinde ukugwetshwa ngulona yosazogwetshwa, ngoba ijaji yalilizwe
akude noThixo ibagweba nje ilindele ukugweshwa ukhona umnyango enceba ukhona umnyango enceba esingaphucuka ngawo kule nkosi bonke abantu abangamkhonzi uNkulunkulu awadalisa nomhlaba bonke abantu abangasilekelanga abanganyanisekanga kuThixo bonke abantu ababahlanzekile abaphila ithanda kwelizwe abathi isono kulo mhlaba baphila ngozini kodwa ukhona uJesu unyana woluntu namandla ukubasondeza ukuze abantu bangafeli kude noThixo. Umbhali wencwadi kaYobe liyintoni ithemba lomuntu ongenaThixo? Hlaza noThixo ewuhola lo moya wakhe. Liyintoni ithemba lomuntu ongenaThixo? Ncwadi yabaseEfeso chapter 11 verse chapter number 2 verse number 11 and 12. Khawuleza sothandaza. Ngazo zonke izinsuku, yebo zonke izinsuku, ngizolibona Nkosi yami lakho khona izinto ezikubetha kuba ukude, kukhona izinto ezikugqilaza emzimbeni kuba ukude, khona imeko odibanisa nazo ebekumele udibane nazo endleleni yakho yokuphila uhlangatyiswe kuba ukude, khona isimo esingadingi imthandazo sidinga usondele, kukhona imeko engatshintshwa kuba uthandazele itshintshwa kuba usondele. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ake sithi izandla zethu. Ncwadi yabaseEfeso khawuleza sithandaze. Ncwadi yabaseEfeso. Ncwadi yabaseEfeso. Alwaze wangihlola. Uthixo bonke abasifele ngisho sebephakathi endlini kaThixo kodwa bayasifwa bakude, ngisho sebeshumayela kodwa bayasifwa bakude, ngisho sebehlabelela kodwa bayasifwa sikude noThixo. Uthi Jesu abo bantu abefa ngolo hlobo, they are in danger. Bakhona abanye abaphila esiphunzana banalo igama lokusindiswa kodwa impilo yabo nenkambo yabo nokwenza kwabo kuphila abantu abakude. Namhlanje ivangeli lenziwa la into elula, la into ephilwa nakanjani, loncilayo uthi uYesu ngaphakathi, lohlalisanayo uthi uJesu ngaphakathi, nomuntu ohlulwa imikhuba namanyala lelizwe uthi namlizilisiwe. Lalela ngikutshele kahle, bonke abaphila amanyala nabenza isono kweli lizwe, they are far away, not from their churches, from God. And those people abaphila ngolo hlobo basengozini. Angithi amasonto enza izinto zabalula, amasonto avumele yonke into nophilayo
onxinayo uyakwazi ukunxina ekwesibutini, afike ekuseni athathe i-makeup yakhe afishe ukunxina kwakhe, ayobamba imayiki njengabantu abukeke njengomzalwa. Lalela ngitshele, the days are coming, khona insuku ezizayo khona lapho yakhona wonke umuntu owenza amathanda ephila into ayithandayo ethi umzimba uyapha ufuna uyakhona kuyayiwa ephilini madoda kusazophendulwa. Incwadi yaIsaya ema-Efese yamaKorinti imifundo izolo ka-chapter 5 verse 10 ithi bonke abantu basazoma phambi kwesihlalo sobugweba sikaKristu, uthe lowo nalowo uyokwamukeliswa ngendlela ebesiphethe ngayo kulo mzimba. Lalela nikutshele kahle, nika umzimba into oyifunayo, kodwa kugcineni lo mzimba okulahlekisayo lujola ngawo lunxila ngayo, uphinde uyobamba imayiki uzenze umuntu okholwayo. Kuyayiwa nathi phambi kwesihlalo samapostoli, nathi phambi kwesihlalo samaprofethi, nathi phambi kwesihlalo sedawe, phambi kwesihlalo sikaKristu. Athi ndizile njengonyana womntu ndizokubasindisa bonke abasengozini. Usazoma njengejaji. Sazoma uYesu, uyabona, sazoma uYesu. Kusazoma uYesu. Baninzi abathandazwayo nabalandelwayo, kodwa kusazoma umuntu omnye othandazwayo. Baninzi abadumile eMthatha nabalandelwayo nabanqulwayo nabane-followers nabathandazwa ngabantu, kodwa kusazoma indoda eyodwa egama layo linguYesu. Oshebe basazoyeka uthandazwa, olukhanyana basazoyeka uthandazwa, abaprofethi basazoyekwa, abapostoli esidume ngabo basazoyekwa. Kuyoma indoda eyodwa eyayikhona kwasephakade, ogama layo linguJesu. Ngizokubahlangula bonke abakude. Funda verse number 11, khawuleza nkosikazi, khawuleza sithandaze. Kaloku ikhumbulani imeko yenyanga phambi, ngena exesheni ningebayetheni. Uyafumaneka xa ebizwa amagama eliliswe, uyatholakala. Nangumbuso nawo ngendlela osibuka ngayo ukhona kwisibaya sikaThixo. Wena ndina kude ngaphandle kwesibaya, yezwa izwi lisithi buya, uyalakhaya. Ndiyavuma wasiwa njengomshumayeli, wasiwa njengewasipha, wasiwa njenge-intercessor. Ukhonana esimoyeni sikaNkulunkulu. uJesu umi kule ndawo, akamelanga nje kukhangela abantu abathandaza bekude, kufuna abantu abehlabeni yoka bebulawa zizono. Uthi ndashila njengonyana woluntu, ndizakubahlangula labo baphile engozini. Ingozi yokufela ecaweni, kodwa uThixo ngamfumananga. Fele enkonzweni, fe njengomama othembekileyo, kodwa uThixo engawuthembanga. Nani ngelexesha nandingabayithe, nandibizwa ngoba ndilukanga ngabantu abeluka ngokwenyama. Funda nkosikazi.
ake sithi izandla zethu. Kawubuso secabanga ukhona na kwisibaya sikhathi khona isibaya sikaThixo umfundisi khona kwisibaya sikaThixo. Kaloku ikhumbulani imeko yethu yangaphambili. Khumbula imeko yakho yangaphambili. Ngexetsha wonke umntu. Sithiwa ngaba ngalukanga ngabo bolwaluko. Hamba. Lwaluko alo lulusiko nje lwangaphandle. Ngala xesha nanikude kuFestu. Into eyayibangela uba kuthiwe anilukanga nanikude kuKristu. Nanikude kuKristu. Nanikude. Naniphila emhlabeni luselusizi. Ingenathi ningenaye uThixo. Nikude. Nikude. Nisebenzele bakufutshane kubefundisi. Nikude. Ingozi enkulu kuba kude kuThixo. Ingozi enkulu ukuba necawe kodwa bekude kuThixo. Ingozi enkulu. Uhambe bethandaza ungalali. Kude noThixo. Kude noThixo. Ukuthatha isifathu senkonzo sinqile udukude. Usimakade kude. Bona kaniphethe iBhayibhile njengomzama bethi abantu likholwa kodwa wena uzazi abantu ligobhoza likude. Bathi abantu bolo umzamo wami bona umuntu kaThixo uzosithandazele nathi bethu umntwini kude. Bakubona abantu befisa ukuphethe iBhayibhile uyenkonzo wenu ukhuthele ngafuna uphoswa icawe kodwa ukude. Bathi abantu siyacela nansi imithwalo yethu siyizisa kuwe bathi umntwini kude. Bazawucela basisa imithwalo phezu kwemithwalo nayo exakileyo nawe. Bathi siyacela umuntu kaThixo siyele kuThixo thina sekude. Bayazazi bona baba ukuthi wena uzazi ukuthi bafika abantu phakathi bazawucela umthandazo bezocela kuwe nawe udinga ukude. Ngoba umoya wakho noba ungazikhohlisa noba ungazenzisa umoya lo wakho uyalazi iqiniso. Moya womuntu awukhohlwa. Moya sengiyathandaza nawe uthi iBhayibhile nanikude kuba nanikude noKristu. Funda nkosikazi funda nanikude. Yabona umuntu okude noKristu, umuntu okude noKristu, ukude noThixo. IBhayibhile uba nithena ndibona nimbonile uBaba. Kusho ukuthi ka nibona uKristu nimbonile uBaba. Kukho abantu abaphila kule ndawo yenu abanenhlanhla kule ndawo ba apha kukho kwindawo khona icawe ezininzi khona icawe eno-chief apostle. Abantu ababantu soze sibe naKristu uKristu kumposti. Funeka uninani soze njengoba nilandela ze nikhonza aninaKristu nasoze nibe nawo uKristu kulo kuthiwa ngu-chief apostle. Into endiyithanda kulaa mntu ndimthandela into enye mani. Laa mntu walacawa akazifihli. Akafani nabantu abazibiza ngokusetshenziswa abapostile. Abapostile abafuni ukuphumela ubani uba khonzani thina. Kodwa ukwenza kwabo bafuna abantu banqule bona. Into endiyithanda kulaa ndoda ekhokelela ibandla likhulu nabantu inye qha uthetha inyani uthi nguye owabi uKristu wehla kuye so abanaKristu. Futhi akayebi lento itsho phandle. Akafani namasela na. Athatha igama likaJesu akhama bakhe akhe inkampani zabo. Akafani tu nabapostile basemthatha. Tu akafani nabapostile abathi thina sisindisiwe.
ekunqulwa bona bekhe inkampani basithela ngoYesu ukuze bayeke abantu baphile into abayithandayo, baphila abantu namanyala bengawakhuzi because abo bantu zii-clients zabo. Ethanda la ndoda bafikele ithi nina Kristu, nina Kristu, nina nazi uKristu uze kubo ukuze nibe nento engathi ngcono ndiyimponento ninanto nini. So kafana naye yena ulahla abantu abangathola nanto, kodwa abo bangabaprofeti nabapostile abathi basindisiwe balimaza umzimba lo kaKristu bekhupha into efakiweyo. Akayongozi lo waletayo, ingozi ngaba basibiza ngokusindiswa bengayitholanga into yiyo, yibona benza ingxaki emhlabeni. Loka lahli bantu lo ngobuthetha nje phandle, abalahli babantu ngaba balahla abasindisiwe. Those people are in danger. Insuku zokwenza ububi ziyabalwa emhlabeni. Sizoshumayela. Sizosonkelela inyaniso. Ukholo wahlatshwa. Wafelwa abantu. Ukuze abantu basondele kuThixo. Abantu bangasondeli kubapostile nabaprofeti. Abantu baya kuThixo. Yo! Sizoshumayela indoda ethi kayingene kuwa ingakufayisi kubefundisi, ivele kunqalise kuThixo owakwenzayo. Sizoshumayela indoda evula iingcango zasezulwini, ungafumanisi into kubaprofeti, ungalelwa, kodwa le ndoda ikulanda kude ikubeke kumbhali wakho. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Yamadoda zawasizindoda ezokwenza ungabanjwa nayikawe, ukhonze ebandleni kakuhle, ukhonze wehlukaniswe nesono. Sizoshumayela indoda engawafuna amahlazo, sizoshumayela indoda esiza abantu kwisimo ababhekene nazo. uJesu igama lakhe, uJesu igama lakhe, uJesu igama lakhe, uJesu ligama lakhe, uJesu ligama lakhe, uJesu ligama lakhe. Masomtholi awuhloli kumhloli, umhloli beshumayela ngaye, kodwa le ndoda ikuthathe mfoka mbishi ivele kubeke kuthi khona, beke kuThixo. Umhloli uxhomeke kuThixo, la uxhomeke kuThixo. Yo, inamandla le ndoda. Ewe. Amen. Inamandla le ndoda, madoda. Indoda esishumayela singakufezeli, singakubonisa uba ime njani, ngoba ibonakala ngamehlo enyama. Haleluya. Yindoda ongadinga isithombe ukuze uyibhive. Yindoda engenzelwa foto abawamuhamba nayo, ngoba xa uyamkela le ndoda ingena ngezwi uyakholwa, ipheleza phakathi. Athi umntu wokudala ndamamkela, umsindisi wami andazanga ukuthi ungene kanjani, kodwa nanku nokecaleni kwami, nopeduze kwami, nanku ngaphakathi kwami. Yindoda yaphakathi, ayondoda yangeka kwakho, yindoda yaphakathi.
Thank you, Jesus. Yini madoda Thank you, Lord. singasaphakatheka, yini madoda singasathwebuleki, yini madoda amadimoni angasakwazi uoperate. Akusona indoda yami emfeni kwethu, ayondoda yabaphambi kwethu, ayondoda esiyabetha kwethu, yindoda yaphakathi, indoda yaphakathi, indoda yaphakathi, indoda yaphakathi, indoda yaphakathi. Ingena ntombazaneni phakathi, ingena ntombazaneni phakathi, ingena kulo mzimba ebekade ungena amadoda kuwo, ingena phakathi le ndoda, ikhama umoya wenkanuko, ingena phakathi le ndoda, kwendoda ibikade inxila, ivala ingoma, yindoda yaphakathi. Indoda yaphakathi madoda, yeba xa ifikile kutshintsha igama, kutshintsha indlela yokugqoka ngayo. Indoda yaphakathi ndithi kuwe xa ifikile kutshintsha indlela ohamba ngayo, kutshintsha indlela obukade ugqoka ngayo. Yindoda yaphakathi, awukwazi uyehlukanisa le ndoda nawe, le ndoda uyehlukanisi nawe, ayihambi nawe ngolu hlobo. Kubonakala wena uthi Paulo sakububa ebuKristu uyisidalwa esitsha, kuthiwe kwabo bebemazi. Bonani ke, bonani izinto zomuntu okuKristu zisuke zabantsha. Le ndoda iphakathi ibonakala ihamba yathi umhlungu, ukuyindoda yaphakathi, ukuyindoda esebenza phakathi, kudubula izinto zaphakathi. Kubizwa abantu abebencina nale ndoda, kubizwa abantu abebejola nale ndoda, kubizwa amagintsa abeqhekeza ibhange nale ndoda. Bonani igintsa labo bakoKristu isidalwa esitsha. Akekho uJesu ofika kuwe ehlule isimo sakho, akekho uJesu oyiswa ngabantu, akekho uJesu ofika ube njalo. Haleluya! Ngizothetha ngoYesu owahlatshwa ngenxa yabantu, ngizothetha ngoYesu owathela isulu. Yonapha ndiphinde ndiyahamba, xa sendibona sendivela kuYesu. Imani maxa sendivela kuYesu kukhona umahluko. Uyabona uYesu ufika kutata ubishophu, andikhulumi ngesonto, indive kakuhle njengecawa, andiwazi amadletawa ukumama ubishophu ndingazekelisi ngomntu Nkosi yami. Hlala mama manini, hlala pha mama manini. Le ndoda yayiyosebenza ishiye umama kamanini ekhaya, ifike ibanjwe inkazana imlahle unakamanini, iphila ubomi obutsha nomuntu omutsha. Ilahla abantwana, yalahla umfazi. Lifika ivangeli, lifikile ivangeli esizweni, sawaXhosa lilethile
ukukhanya nezinhlanhla ezinkulu ungekafumani inhlanhla liqala lifake ukukhanya, aliqali ngenhlanhla, liqala ngokukhanya, lilayithe, lithole le ndoda lifumane ibhisi, lithi lakungena kuye akhame izinto elifike phakathi kwazo kuba lifike nokhaya, uthi mhlawumbe lilethile lizise ukukhanya nezinhlahla ezinkulu, abe sebuyelwa kuba ndandinonkosikazi. Bible ithi unyana ufikile wasinika ingqondo yokuba simazi uThixo ekuphela kwakhe wenyaniso, singaguqi emangcwabeni sicela kuwo, singaye ematyeni, singaye ebantwini, singalibeka ithemba lethu kubashumayeli nakubaprofethi nakubaapostolo nasezitaweni esikhonza kuzo, sazoyinyaniso. Simazi noYesu onguKristu igama lakhe, owathunywa ukuze uhlangule abantu emhlabeni. Izizwe zaseYurophu akekho omnye umsindisi, isizwe saseMzantsi Afrika akekho omnye umsindisi, Afrika jikelele akekho umsindisi, uYesu igama lakhe. Ithi le ndoda ndandithathile, ithi kwinkazana Nkosi, ndiyabulela mntawontto ngokundilindisa ukuchithisa isithukuthezi. Kukho into efike kum ngaphakathi, ndithathile, ndinabantwana. Yehla le ndoda yokhangela umgama, ibingasindiswanga. Ndikhuluma ngevangeli isondo, andikhulumi ngomqhawe insindiso, ngikhuluma ngoYesu. Ngikhuluma ngoYesu. Indoda ibingumqobo edingela Thixo, ifikelwa nguYesu, yokhangela inkosikazi wayo, ikhutshwa into efike ngaphakathi, imfune usapho lwayo okhangela umkakompoli, imfune imkhangele umkayo, yocela unkolo. Le ndoda ikolelo, ikhangela umka, izanomkakho mfundisi, izanomkakho mfundisi, nabantwana bakho mfundisi babakhona beze kuwe, izanayo. Le ndoda itholwe livangeli, yakhumbulwa yayitshatile, ikhangela umkayo, iyanalo gola apho ibikade ihlala khona, ikamfuni khona, ufike ivangeli, ifike ihlale naye. Ikhona la nkazana ibikade ihlalisana naye, lafika ivangeli lathi kwenge, alikho ivangeli elithi selifikile ulahlabathi. There is no gospel. Noma ngabe mthatha banadifosa balahle, kodwa ivangeli alinjalo. Ivangeli likhona lizono, abantu balungisane. Ifukibisi ngengabe ivangeli laphela, nawo inkonzo zabasindiswa sezivumela amadifosi angene phakathi ecaweni. Alinjalo likaJesu, mina ngishumayela likaJesu elithi wokuthetha lizono, ukhangele wabalahlayo. Amen. Bonke abakude noThixo. Libenza abantu bahlalisane ngolu hlobo. Umuntu nomkakhe. Yini eyenza abantu
abantu babulalane bengevayo ukuba kude noThixo. Yasina mathola Nkosi yazi. Akunehleli kakuhle. Dala kungena phesha. Nanikude kuKristu. Ekude ke noKristu. Naningena budlelwane nemiloyo kaSifrayeli. Ngeke nithandazelana ngeke nabuhle. Ningaphandle kweminqophiso nezithembiso zikaThixo. Wayenze risk yokusenzisa. Wenza ngathi uThixo khona ngekho. Kuba liyezo suku lapho uzawudizeka uba umthetho wakho awunathixo. Problems ezehlela umuntu zingamfuna uThixo womprofethi wakhe, zifuna uThixo othela naye. Kuzinto ezikwehlela apha ebomini azimfuni wasencaweni, azomfuna uThixo wenkonzo okhonza kuyo, zifuna lothe uyamazi. Jesus sola abantu kanti bekungafunwa nkonzo ngoba bekufuneka owakho. Izinto ezihlala ebantwaneni bakho azifuni umthandazo kaBishophi, umthandazo kaMprostile, zifuna umthandazo wakho. Uthandani noThixo wena. Come close. Sondela kuThixo. Amathunzi anabili. Amathunzi wona anabili. Lemihla ayindawo. Lemihla ayindawo. Ngiyakuvumela ukhonza kodwa undawoni pha kuThixo. Kuba bonke abakude noThixo baphila kwideyinja. Nina ebenikade nikude nithe nasondezwa ngalo igazi likaYesu. Igazi likaYesu kemselezo. Abanye ababeke basindisa into right, balimala kule nkolo yokusindiswa. Balungisana nenkonzo, balungisana noThixo. Bazange balahlekelwe inkonzo, kodwa balahlekana noThixo. noThixo balahlekana noThixo. Make no mistake, le tent izawukhangela abantu abalahlekene noThixo ukuze babuyisele endaweni kaThixo. Yiyo le ithemba lakho elikhulu alisekho kuThixo, likwabantu abakukhokhelayo. Uthembe kakhulu umpostile uba nguye ongakunceda. Uthembe kakhulu into yoba izinto zakho zingavulwa ngumntu wawukade umthemba uThixo. Awusamthemba. Cela sime ngenyawo sithandaze. uYesu Vala amehlo akho sithandaze. Dada Ndifuna sizawuthandaza. Ndifuna basihlabelele kodwa emveni kwalo myalezo ndifuna uthandaza. Futhi ndifuna uthandaze ngenhliziyo yakho yonke, ngoba uThixo uthi abantu abakude noThixo, usho uYesu, abo bantu baseNkosini. Ndifuna sithandaze sonke. Liphilile, linamandla Nkosi ilizwi lakho. Thank you. Sikholwa kakufa abantu osibeke